Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatuje mu nkambi ya Mubambiro mu birometero birenga 10 gato uvuye mu mujyi wa Goma. Abarwanyi bahoze mu mitwe y'inyeshyamba itandukanye yo mu burasirazuba bw'igihugu bishyize amaboko yayo mu myaka mike ishize. Kuri ubu barinubira ubuzima babayemo. Mu minsi ishize berekanye akababaro batewe n'ubuzima bubi bavuga ko babayemo, maze bafunga umuhanda uva Goma werekeza mu gace ka Sake. Igisirikare cya Kongo cyarabatatanije, umwe muri bo ahasiga ubuzima. Aba barabarwanya mu mitwe y'inyeshyamba biganjemo urubyiruko. Binubira ko bamaze igihe batarasubizwa mu buzima busanzwe, aho bavuga ko bamaze kurambirwa. Bumvikanisha ko ubuzima babayemo ari ubwa kinyamaswa. Bemeza kandi ko batagira amazi n'ibyo kurya, ndetse n'utuzu twabo babamo tukasenyuka. Umwe muri bo, Kabule, wari mu mutwe w'inyeshyamba ziharanira kubohoza Kongo, wakoreraga mu ntara ya Kivu ya ruguru na Ituri, asobanura ibibazo bahura nabyo. Tubana mu buzima bubi cyane, kandi byakozwe n'ubuyobozi bwatuzanye hano batubwira ko bazaduha amahugurwa kugira ngo twinjizwe mu gisirikare cya leta. Twagombaga kujya mu ishuri rya gisirikare Ikitona cyangwa Ikamina. Ubu ndi hano kuva mu mwaka wa 2019. Turananiwe, ntiturya, turarwara, ntituvuzwa, ntidufite icyo turi cyo kuko ntituri mu gisirikare, yewe nta nubwo turi mu buzima bwa gisivili. Ubuyobozi bw'inkambi nabwo bwemera ko ibibazo bivugwa n'izi nyeshyamba bihari, kandi byibuze bamaze kubona ababarirwa muri mirongo bapfa kandi bagashyingurwa aho mu nkambi. Uru rubyiruko rwahoze mu mitwe y'inyeshyamba ruhora rwibaza uko ejo harwo hazamera mu gihe rubaho rufite ubwoba ko ruzashyirira mu nkambi. Rwumvikanisha ko rutitabwaho, ndetse rukumvikana rutabaza rusaba leta kubafasha. Abenshi muri bagenzi bacu bashyinguye hano bishwe n'inzara, abandi bapfa barwaye. Ndasaba leta ko yareba uko idukura hano kugira ngo tubashe gukoreshwa amahugurwa ya gisirikare, cyangwa se dushyirwe mu buzima busanzwe. Kuranirwa gusubiza mu buzima busanzwe uru rubyiruko bishobora gutuma abatuye hafi y'inkambi bahorana umutima uhagaze. Umwe mu bagize societe civile yumvikanishije ko bakunze guhura n'ibibazo byo kwibwa, kandi bikozwe n'aba basore, akaba asaba ko bakwimurwa bakavaho. J'aimerais à ce que aussi ces derniers puissent être délocalisés. Nifuza ko abantu bahuze mu mitwe y'inyeshyamba bakwimurwa, kuko batabanye neza n'abaturage bitewe n'ubuzima babamo, kuko batangiye kujya biba ndetse banahohotera abaturage. Ubuyobozi bukwiye kugira icyo bukora mu maguru mashya. Mu kwezi kwa 10 mu mwaka wa 2020, Perezida Felix Tshisekedi yagiye gusura inkambi kugira ngo akemure ibibazo biyivugwamo. Yabasezeranije ko bizabonerwa umuti vuba, ariko kuri bo amaso yaheze mu kirere, baracyategereje. Tim Harris Shimwe, Ijwi ry'Amerika.